ويثيدي تولين تيكيو 5 زول في اللوان اجراون تكثيوين تيكل تايوغال سورطون اما ينوث ذوين كان يضرون كادي ثموث قبليا جار المحباس نيني كراف ما وقيد يشدنا السكتيس ناغ دوكليوين ماتشين ديون يليون تكثيوين الناس شمنتنا طاس شمن غير الحفظ جار اسفرك انت غليست انت مسال تسرتيث على جيستيون سيكوريتي انديكاسيون بوليتيك جار راه فاري ديسكيرو دافور زيرت مثل قبيله التيرور جار الصنفار اقبلين ولاش على البروجي زيرو كابيل اكتم النظام الساغني كلان ديال الجزائر الماروك في ديال تموت القبائل خسران اكثر كرا ذا شكي غاد نمقل اكثر نفقاون او نويا سكير شكون ذي نفقاون هادي هضرن افوز كان تموت القبائل زغان باكن القبائل مكاغاثن افوز كاين سمكايليا اما سوذم تيمونات نا سوذم النظام ذا شكي غيبوين بوياون سين نفقاون مزوارو تولي دي تيكو 5 المشا تولي ذا صلا تيكو 5 تيكل تمشي ذا صلا تيكو 5 توث بلي يخدم تيكو 5 ديس استمر لي وين الناس وكيل كما لا ماري ماينير الزول فلاك زول رشيد زول نبينا زول ويكاند ديتوالا انا بقي ويسين كمال نظام كمال يتوسن ذاك ذي مونريال ذاك تيغلان ذا سلواي من القار اما استقبالي مونريال لو كام سونتر كابيل دو مونريال زول فلاك كمال زول رشيد زول كمال زول فلاون ودي لندا ذنا زول كرا بودي غادي يسلن تنميث ميث قبل ما ثينو فكايكي نغا تدناوي في تمثالين كيف يشدن ثموث القبائل ولا وانيس ديزين اما دي ثموث الجزائر ذا ايرلان سور لا سين انترناسيونال تزوغا ذي سين يدون كمال ثاسين او دينير او يفن كم فدوا ثونفكين نكمل سر بواحد دينير كمال نرتيد النار السرثان تموت القبائل اتصن Iglandex, il y a des dynasties françaises qui nous les arrestations, le projet zéro Kabyle, la terreur chilienne, la gestion sécuritaire des questions politiques, أكذ اسميس أكثر جرا هذا شو تمرلينك ثغورينك la lecture. تنمير رشيد تي تستوران يوارس كي غادر المسلاي نكوني لان فران انتمورت القبيل هكا ونلا راه ذهنا يوار فلان غادر المسلاي خاطر تيك ولا ما كان كرادنيني اما كان سي ان اوردر سنفكا اما كان سي دي زوريونطاسيون سنتاك خاطر ثالوف انا دي تزوارا وذي لان دي هنا قلنا هكا دوكاني هي ما دوغالوغ على فيف دو سوجي يونم داكلي تريد دور حكات كتيكي يونم داكلي والسناكي غادي يسال هذا دي عقلي مانيس انك كمال وكذا كيلا ندي ثمورت انك بعد داك انا نتقرب ضر وكذا كيلا على ما كي كل السلطان اني يد ما الا ذا الكوراج يسان اسكو سي دو كوراج ناقصي دي كونسيونس سكي في كاكيت مسلينا كتولد هنا دي ثمورت لا شوت الكوراج ناقصي دي كونسيونس ما وزدوا في غرا هذا شو تيري ثا سرا يعني لا يون وحريش نظن ذينا ذوي يستسمن لان وذي يستسمن ذي ثمور نستقصي داغن اسوس ما كيستسمن من هكا ما الا سي لا ساجيرس ما لا شتي هكا اسان بوسان ثمور القبايل اللي غاليد فلاس الرهبه هكا ثاكودي وذي موثان وذ يرغان وذ بن وذ يتوكر فنان ديال الحفص اشتاقيا كل يوم وكذا كي يروح لنا كل يوم ذات مثلا تسيست مثلا قلنا ذي مور القبائل اي غرض الا ونشتاقي ذا شو خاطر كاد سي ثمان نذافو الجزائر اي شو تدي بونك كذا شو يوكن خاطر اغرف اقبايلي لا شحال اللي سكوا سنايا لا يقار ثسارتيث الجزائر في غرف لنا يوغيت ولا ثلاثه فرانين يديو سنتد فيرثا زيرو فوتون هكا ودنطقنا راه دغا هذا بوينا الجزائر الناس هذا تخلص ما انا كتخدم مكا كاينين شي سميو الا وذي لاندي هنا دي ثمورت قلنا راه ما كدني زواره ديس هني غير حوزه ثالوف دي مزوره الا قاسن الحذرني ما نسد وإلا قرا اديري تشضيوين حذرث ذا شو يتقدم ما خاطرني ذا الجزائر ذا يجي كان اكتنادي ذا يجي كان اكتراجو من المي غادي لي ثو الشضا
إوا كنا ذي ثبورث هذه اللي ثبورث يكرا وفاخيخ زمرنا ديليو انا كلا نتقرا كي ديال ون البوست غاس تقبايلي في داري خدمه في دو سنه كي دي فيسبوك ذا نشتاقي يقلق هكذا ذا قبايلي اتفهم اتيزر خاطر ما الا ازكى الا كرا ديضران سنين هاتان خاطر هذا فون راسبو سنه يتسنى كان اميك اريس فضل موس فلانا في القبائل يتنادي اشو التبور ثرى ديافي وكنا دي ساعه ديمانيس ادي فقد اللي حالاقي كوير لا خاطر هذا فو الجزائر يفا ديمانيس على الحيض يتوحرص على الحيض خاطر لكن قال الي كونتيستي دو بارتو وكينتر كل هان ولاد الجنس لان سوالي هذا شو اللي يظهرون كل يوم إيه إلا قاس توفغا كا صافي غير مستلقى توفغا ياكي اديا فاني غور رئيس فضل المسكن يكفى الوقت واقع انا ما كمل ما كملت هي يتنادي امك رئيس فضل الموسي وكنا دفاع سيدنا تاكي لما انا لاقاس كان دي زار كا خيرا لا ريجيم يلان خيرا البطل يتيلي ذي الدوني وكان المقول ذيك مزروي يساعة كراينس والبطل قال لي خدم وذا الجزائر في تمور قبايليت يبغى دار كراينس اوكي كمل مغلين كمل نظن كمل وزعما توافق كمال الى مي كاين خاص فرانسيس لاكسون بوكو بلوس سور اسفيري كنتغليس نا لا جيستيون سيكوريتير واحد ما كاين دينا كمال هذا فو يلبوس ابسوليومون باش كني لي جون القبايل هذا وظن هذا وظن المحال عندها تينا تفلاح ثيس يعني وسينا تسالتي سن كان تغليس لا سيكوريتي باسكو كلشي تلقى فاسنيس شو تمورين كيتشين كم كتولي في الوفاء كد ادخل ثغوري فسرتنت سدير سو مثل سدير اون فيزيون ان بو جلوبال tout est lié à la nature du régime ولا شمول الزراب اللي اذابوا الجزائر انا قراو الجزائر وين بنان في لا ديكتاتور دونك اون بو بارلي دو ريجيم autoritaire dictatorial ou même totalitaire parce que un régime il veut imposer son idéologie c'est-à-dire qui est axé sur l'arabo-islamisme, toute autre lecture est interdite. Donc l'anticabilisme qui est devenu, on peut dire, je pourrais dire, fait partie, c'est-à-dire il est systémique, il fait partie du système depuis 62. Et d'ailleurs, la preuve, après juste 62, la Kabylie, dans un conflit même armé, il y a eu déjà un coup d'État dès le départ contre le GPRA, donc le régime algérien, dès le départ, il n'était plus légitime. Donc, justement, cette gestion de choix de sécuritaire, un régime non démocratique, d'une façon générale, il va essayer de trouver un terrain qui l'arrange, c'est-à-dire transformer la question politique, ne pas reconnaître les droits des citoyens, même des citoyens en Algérie, parce que depuis 2019, il y a eu un rejet du système et actuellement, on assiste à une régénérescence du système, du régime, un clan. Il a pris le dessus sur un autre, il est en train de se reconstituer et toujours pour se reconstituer, il se toujours, que ce soit l'ennemi intérieur qui est la Kabylie et l'ennemi extérieur, que ce soit le Maroc, que ce soit de l'Israël, ni même de France, par rapport à ce genre de questions. Donc je pense que justement l'option de la gestion sécuritaire des questions politiques relève de la nature du régime et en même temps pour induire l'opinion internationale. Le fait par exemple qu'on a classé le MAC comme organisation terroriste fait partie de cette stratégie pour pouvoir justement permettre au régime algérien de recourir, on peut dire, au droit de défendre soi-disant son territoire, sa souveraineté. Attention, il y a une menace extérieure, etc. Et donc c'est pour cela que justement le pouvoir est fait dans la diversion et pour pouvoir brouiller les pistes et ne pas aborder les questions de fond, ni chuter réellement au fond à la question de citoyenneté, à la question de la démocratie de tous. Donc, d'approfondir ce genre de questions parce que tout est fait
يوكن هاد السغلطن لوبينيون انترناسيونال نظرات فرانين نساعدان سي جوست فولكلوريك كي دون او نيفو لوكال كيف ça rentre dans cette perspective là de vouloir on peut dire en quelque sorte limiter la démocratie sur un seul aspect un seul principe c'est les élections تفرانين غير même temps نزرا depuis 62 il n'y a jamais eu d'élection libre donc c'est pour ça justement ثري ويديون ادي حذري مانيس فين شدن اتسرتيت نستخدم ودابو الجزائر ثمرة القبائل اخاطر نهني تولم باللي ثمرة القبائل تيني لان depuis 62 il s'est révolté contre le régime central طلب ثقدوث طلب إزرفان نسن c'est-à-dire إزرفان dans un cadre global de citoyenneté et c'est pour ça justement هذا بولزير ونولان ولزمير ادي قبل اد نروح يثقدوث خاطر ما نروح يثقديد c'est la remise en cause du régime lui-même donc il va se disloquer donc c'est pour ça que justement on assiste à une sorte de reconstitution du régime d'un clan du régime d'un clan du pouvoir sur le dos de la Kabylie. تنمية كمال الدولار كمال سربوح ذي سين يدون موافقة نمد ملكين في دينار قبايليث كلش يشد غير تغليسنا لو تو سيكوريتير دا شكير يتنادي البوفوار ابسوليومون بون بونفوكي وكي داني بانن ثورة اسقسيو ذا شو دولا خاغات نخدم كو فير devant ce fait accompli ناضي الحق سكين غير نكون تقبالين وذافو غنتسيري باكن يتفنى تساونت يسا كلش دونك يخدم كني سوا اوتني طد بريدونس الى قرن غادي ديال البياج دونك هي شو تسفرات ثوران تسوات كي رشيد يوار باش يون ادي سوفر كان كي سيت بواط اون سوليوشن ماجيك كان كاكي ذا شو تسفرات ذا معناه ثلاث الحاجه هذا كان الا غنتغيما انت مشاور سكوا كنا كنا لا هكا وفغوني ليث عند اكبر كويك الليض ولا شغيليف يعني قلق كيوث التسويه ثاني ذا يكبر نقيك الا قد سوسمن هكا الا محسوب ماشي الا قد سوسمن معنا الا قد نتسو خطر ذا ليكزيستونس النغم ميم كي مناسي لكن ما لا كل يوم ثمور القبيله كل خطر هسا ماذا قال هذا بون يسمى الماك لي تيروريست دير فرافن ما انا ما تشنا الماك يقبو غايبو ويظن انه ولا لا نكرا ولا شوك ولا كيرناز دميال الماك كيرن دميال الماك اثني دي الحبس هكا ذي مزوره سكو قاعد خلقنا الماك اسمي لا بور لوتونومي يا ساكين اثني دي الحبس صافي ذا شو الا كان لو كان الا قنا انت مشاور الا قنا انت مسليه غير انا خطر اذا سينيغ واحد كانت داوي كان يكسان الحق هذا ما مزورط اللي ما مزورط غتساقي سي لا بروميير ايرور ما الا نيغس كان يكسان في فراث يثمرت القبايل غتساقي ايرور وزمير غير هذا محسوبات الدنيا فيون ووال كان غاز سما واكين باللي الا قاسن دي ثمرت حذر لي ما نسن الا قد حذر لي ما نسن سي اون كيستيون دو طون هذا غالنا هذا وين شحال راوينا الحبس هكا شحال راوينا الحبس اتوغال اتفرون خطر هذا بول الجزائر نختار نومي ماشي الميدا ساكي يخدم هنا كيخدم هكا اون 2001 نغان 128 جان 5000 بليسيان اذا 2000 راه ساكي غاتا يا افي ثيك يولي تصدرت النظام نغا ثلاثة أربعة صدارين يقول لي هكا كنقارن داكي وكيبيك قال اون كوش دو كوش دو بلوس هكا سقارن داكي وكيبيك اي غار باسكو يفغيت العقل وزرار ندار نقارن سن تساقي كان هذه ليكسبليكاسيون مع وليض هذه تعرض هذه تساوي اميك اراد يفكن باللي الا الصلاح ذي تيزي وزون كابيلينا ذي فكايت نادي ذي توفيرتي لا الصلاح ثيك وزرا غير نزرا ما نضص قلنا كي تسكن هكا كوم بروف سمانا لي بروف تولد باللي سي دو نيمبورت كوا وين يدي يخدم الشغل فان باللي سي نيمبورت كي يبان باللي ولا شاركوا اليوم شي طل الحساب شي طل السيريو تفن c'est-à-dire on a donc confié la gestion politique à des policiers هكا دونك ان بوليسي ذا شو زعما راك تيديفك كيف كيكود بيان كيتقرا الحبس كيطورتوري تساقي كان يقسنا تيخدم نكون اذا كي نزمر نخدم ايوا برا نزمر نخدم بعد
لي بيتيسيون بور اون انكيت في ثمسي كيرن دي ثمورت القبائل كاينين الاربعه ثلاثين ولا غاشو يضرن دينا شكانيد ولا في فيديوتين ولا غاشو لان خاطر ما والي خاطر درتي واش كانيد يوث نتولف في ظلين ولا سوق باراج كاين هذا ساون ولا خصها مثلا سيغ اللي فوتون يظن ما تروحوا غير ثمورت تتفاختيد سوالي غا مثلا ولي كاد يجرح اللي كاد دروت دي مطون ان غاين يضرن دي الاربعه وساون دي تدرت خليجه انني اذا لا تفاميل خاصني تنهير تروح تكفى هكاكا معنى نكوني ان ما هذا هنا الحبس هذا هنا الحبس هذا ياكي ما شو نكوني من نوع ذا من نوع تكتيوين هكا سواوال ذا من نوع تكتيوين انا قيمه كي نفد ادي لينا سود سنازكا في فراني نظنني لي ونسكياره الا قديش نغاث نخدم وإذا تنغل حزننا غنجي تقول وهذا سنشفو تنمية كمال هذا ما تشافو سقسيكا دارنض خاطر ادي لي هذا سقسيا انغيرو فانشتكي يعني دون سونس دو لا بيرسبكتيف اسقسي نوتشي تضرد يوم باولي لها سناك ذا كان يتنادي غادا بوان زي ديما اش نقول داخل لاك لينمي انترن تموثني قبالي نشكي هضر فلاس كمال تسبوح ما جات هضر داني اش نقول افغاني ناون بغا لا دغاث دونك تمورا ديما يتشدو تمست سوا فرنسا سوا لاسرائيل نا الماروك الكونفلي كي جوستومون الجزائر الماروك واشو تدي يسكرتي كيف نظن او ينفنا تكثر انك يواشو الجزائر تجزم يستغنيس اكل الماروك وتنتجزيما اكل فرنسا امديه ما لا تسبا يدي فكار الماك يواشو تجزيما اكل فرنسا ثم مثلا ان كان شو صاغوريني كاين ثغريو ان شدن الكونفلي اللي يار المروك واحد الجزائر دونك الجزائر toujours il maintient le régime algérien il maintient toujours le conflit bien sûr relié à la question du Sahara occidental الجزائر تولى باللي تمثلت نشدن à l'autodétermination et au processus de décolonisation المروك تولى باللي Sahara occidental c'est un territoire netfem il Maroc. Donc, réellement, au fond, de part et d'autre, ce n'est pas une question sincère. C'est-à-dire, le régime algérien utilise toujours la question du Sahara occidental pour pouvoir toujours créer ce conflit-là avec le Maroc, donc l'ennemi extérieur. À partir du moment où, dans une rencontre des pays non alignés, le ministre des Affaires étrangères algérien a évoqué cette question du Sahara occidental. Donc, le Maroc est comme une provocation, comme normalement c'est une question qui ne devrait pas être abordée, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, nous sommes comme étant un acharnement. Les Marocains pour riposter, et surtout parce que le Maroc, il a tissé des relations avec l'Israël, ils aillent comme étant une sorte de menace. Donc, c'est pour cela que ça, le régime algérien veut justifier justement cette menace sur son territoire et c'est pour cela que justement essaie comme emprisonnement, comme la question de la sécurisation justement par rapport à la question le recours du pouvoir algérien, du régime algérien et de transformer la question politique en Kabylie, alors que normalement, donc le régime algérien, il a fait un transfert, on peut dire, pour transformer la question politique soulevée par la Kabylie en question sécuritaire, pour la relier justement par rapport au problème du Maroc et son alliance, on peut dire, c'est le fait qu'il a tissé des relations diplomatiques avec l'Israël, il Zaïr tourne comme étant une menace. Donc c'est justifié, c'est-à-dire et c'est pour cela que dans les montages au niveau de la télévision, transporter, c'est relié à cette question-là pour dire que c'est notre droit de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de Zaïr parce qu'on est menacé. Voilà les témoignages, voilà un Ilen. Et donc, on ne peut pas se taire par cette question-là parce qu'il fait partie, on peut dire, de l'un des droits, on peut dire,
il fait on peut dire international, et c'est pour cela justement on comprend pourquoi il a transféré, on peut dire, de la question politique ou de la question sécuritaire. Donc je pense que, à mon avis, un maître du côté marocain, un maître du côté algérien, ils sont toujours dans le cadre de la manipulation. Et même au-delà des Marocains, l'ennemi extérieur, c'est l'Algérie, pour pouvoir, on peut dire, justifier la répression des Émirats. Le Maroc dit il faut qu'on doit s'unir pour justement éviter la dislocation des régimes au niveau interne, parce que ce ne sont pas des régimes démocratiques. Donc pour éviter le soulèvement au niveau interne, ils sont obligés de recourir, les deux régimes, parce qu'ils sont antidémocratiques, de recourir à l'ennemi extérieur. كمال كيتدينا كمال ذيك النظام تزيان تدور هذا بوغ الجزائريين اما زداخل نظيفه يشد توجور نقول سيرتي تروحوا اتغليس دونك اوتو سيكوريتير كمال يناد وكيسقسي واغا كمال انك باللي يلتكت الجزائر دي سفور اغرف الصحراوي لو بوبل الصحراوي pour justifier un minorinus, peu importe, sur la question de race, République arabe, démocratique et race, sahraoui démocratique. Il se République arabe. Donc, il reconnaît l'autodétermination du peuple sahraoui, qui sont à peu près quelques centaines de milliers de chatas. Daran, le Maroc a dit que c'est poussé comme ça, il faut le peuple kabyle. إذا فانينس نا أفغاني مانيس l'autodétermination إنس روك لو بوبل الكابي سي ان بوبل نغالا خاطر هو شوف كي تخسف الشتاكير خاطر غطاس يتيليسوفو منو غافو في مسال التكير اسكو لو كابي ان بوبل نغالا شو تيغاكيتي الميرت رشيد الزوير غير هذه ثاقي ما الا ذا غرف اقبيل ما الا ذا غرف نغالا تصبا والدي يقول الفلاس والسنه كي نقول هذا لا الا دابا ما شط ودي يحمقنا كني يشطوا حال كل يوم استقسا فوالا روح غير نثر جوجل دا شو دينا ان كان بوبل سي ان انسومبل d'êtres humains vivant en société formant une communauté culturelle et ayant en partie une origine commune. Tagui on Google dit qu'une explication à Guinée. Wikipédia peut-être aussi. Wikipédia c'est difficile aussi. Wikipédia. OK. Google Wikipédia. Et هنا ثورة دنوغال ريون يدس النظام. نكوني كي ندير تمورت الميدا سميا الميدا 36 الميدا سمي 36 سنه ديال العمر وتفاصيل تمورت لولا دينا صوربا دين كيري دين خدمه دين كل شيء كل الميد 36 ans دونك جي فيكو ديت مورت هنا 36 ans هكا j'ai eu des occasions اني فغا en dehors de la Kabylie روح غير رواندا نظن ما dans le cadre du travail question professionnelle, bon, plusieurs frères à l'est, à l'ouest, chez toi, des Sahara et tout. ما تروح هذا تستمسلايض ما تستمسلايض وكذويا ظني ظن لا راد القبائل نوثني ستيما نسن نوثني قارنا بلاد القبائل هكا ماشي ذا يعني نسن ولفا الساعه نوفاتي داكا قارنا بلاد القبائل نكوني ذا غن نقار ثمورة القبائل يارانا كوني نقار ثمود ذا شو يرنا إكزمرن أديني وقيلي ذا غرف هكا سي ان بوبل ذا غرف نساء ثمسلايثنا هكا نساء اون كولتور ديفيرونت يقول فن عيني لان ديال الجزائر هكا نكوني ذي نسلميث اللي ظنا ذاكرة تيانا تزوم راه الشراب وتصدر تزال عيني فونيليا ولا شو نيك يتسال ولا شو ناينيني وايض كيتيل شي طعم ولا شو ما انا ميثفغ سي لا كابيلي ميثفغ سي لا كابيلي توطر دينا غتفاض مثل ثمطت مثل سرير الحجاب شوفوا كي داك الحرق وفريد هكا ما الا تسفرنا وتسليا راه كي كاينانيا ولا ديال الجي ديال الجي عندها تقييم لي بار الجي كذا ديال الجي سونتر عندها تقييم لي بار اش كان باني ذا يتيط لو بارتي نينزيك في سابريوس دو لو ار ديالنا لو اف ان غلقنا كل بارنيا يقيم دا تيطفاك لو ار سي دي وكا الجي لا ولايه الجي دونك
il y a toutes les raisons, il a كلش لان كل les ingrédients كل يلاقن باش كنيا اكدو ذاكينيا غرفه كينا اقفايدي اديني ذا غرف اديني ذا غرف يثاقي ذا غان تاقي يتسبا يديرني وكني غنوغال تمورتنا وحدنا يوكن هذا نكزم ايمان ما نكزم هنسفد تمورتنا خاطر نشتاقيني الى غير كوني الى يزايرين نظن في مسليط داغنا في الماروك انا الصحراء غير كل هذا ثاقي ذاني تصاد نظن تاقي سكواس سي 62 كمية في تمثالت النيا فرنسا ارسا دابور ذي القبائل يدي كيرن الناس لا ريجي ما كيش متسوجد سي الماروكي تكشمن نسوقو ابرا في نكورايا كي الجزائريين كل تسوقون سي وجد تكشمم هكا انو ثني ولكن السون ثمثال تاكي باللي سي وجد تكشمن ذي فرانين سيني تكشمن اشنو الفندر انا ارن الماروك هذا وننسن هكا غير الماروك ثنوضينا كي لنا شغل تنوضي الماروك وكذا الجزائر شغل تنوضي ماشي الميداسا ماشي الميداس ميدي يخلق الماك ماشي الميداس انا السوتور ثمور تقفيلي انا ثيمون انت نسيت يخلق ونشتا كابسي كلينش فيسال الكل ياك باللي الماروك يميرن يمير فوالا كابسي كلين الماروك واحد الماروك سيدنا الميد في كايث غير لا ليميتيني غير في كايث وكذا تيجي وزون ذقرن الصلاح ديالنا سوف غنسيد بوني مثلنا الحفظ يوني يموتوا داخل يموت ديالنا نبليها القيمانيس ثقيل محسوبيه تتسبا كان وكنا تيدا ثايض سينني لا مامرا وكذولنا الماروك والسين غاري سميسو الطفل غاري سميس المينيسان ce sont deux diplomates deux paroles entre deux diplomates هكا يناتي لا مامرا وين يا الرياس دي ناس وقبل هذا المسألة هذا الصحراء غرب في الراس فوالا الناس وقبل هذا المسألة الناس دابور لي فالورو كابيل ميريت تشيري نيس ديالها شنو كي اكستغطني حاله يتسمى وكذا كي ثورا لا مامرا يا شغل ذا خشيش الشوق ينادى والو لا قرص درو يغاضي الحال يغاضي الحال الجزائريين اي غير الارمينيز ديالها تيرينيز ديالها اقلق ثورة ذاك كون الا نتمسلاي كاع انا ما الا واش الدنيا غوي الا قريز ما يدير كامل يدير شي نار جوغال دار ولا شغل سو سون دو ديبلومات يفكر راس السنيتال الكليه نظرات الكليه هذا الجزائري تدي خلقا تان ميك كمال فغاد دغ فوسق سياكين اقبيلين ضغفنا على مشى فاش شو دا تسقسيني ظنوا كنا نفتح الوقت خاطر ما دين اغرف قبيلي يشود هو فين من لوتو ديتيرميناسيون نظرا ذا كان سور لا سين انترناسيونال قلنا غيرلان افغان مان ذا زرف غيرلان لاك لوتو ديتيرميناسيون تان دغوا انترناسيونال او يفنا دينير ذا شو يعوقن ادي تسيلين دي لابليكاسيون خاطر ثورا الى le courant politique qui est القبائل qui le MAC pour ne pas dire son nom qui est transfranciste et هضرنا في l'autodétermination qui est un droit international ثورا تسقسين ديون le Kabyle est un peuple nagala mais il a l'autodétermination ديال الحقيت نغلا sur la scène internationale وكذا تسقسيو Rachid Asqsik, je pourrais dire que le résumé, on peut dire, une véritable problématique de fond et ça va être, on peut dire, je pourrais dire, la réponse à quelque chose de profond et qui nécessite un véritable approfondissement pour sortir de la réflexion superficielle et de l'aborder avec un aspect, je pourrais dire, de littérature scientifique. C'est-à-dire on a besoin, un petit peu pour dépassionner la question, de l'approfondir, même si on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais je pourrais soulever des interrogations qui nécessitent un approfondissement sérieux pour pouvoir répondre à ces questions qui sont complexes. Ailleurs, Kemal, il fait d'une définition, il fait d'un aspect. Et ce que j'ai lu comme littérature pour la question du peuple est justement relié à la question d'autodétermination, parce qu'il c'est vrai, pour la question d'autodétermination, c'est-à-dire qui relève du droit international, il a une population est un peuple, et en même temps un peuple colonisé. Donc il y a un véritable problème, et
il n'y a pas un consensus sur la question de la définition du peuple. C'est-à-dire qu'il y a différentes approches et aussi une question idéologique. Donc, on pourrait donner plusieurs définitions de la question idéologique, de la question reliée à la nation, reliée aux questions de minorité, et jusqu'à arriver à passer de la notion de peuple pour y aller aborder la question de citoyenneté. Donc, c'est-à-dire il y a certains politistes ou certains qui essayent de définir la question du peuple reliée à la question de citoyenneté. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Il n'y a pas une définition unanime et donc on peut dire que c'est un concept polysémique. C'est-à-dire, donc, il est défini différemment selon la vision et la perception des choses. Donc, il pourrait y avoir relation avec, comme ce qui a été abordé par Kamel, concernant les valeurs partagées, etc., dans un peuple, donc relié à la question des minorités pour les questions linguistiques, ça peut être religieuse, etc., etc. Donc, est-ce que le peuple est défini par rapport à la question ethnique? Est-ce qu'il est défini par rapport au locuteur d'une langue? Est-ce qu'il est défini justement par rapport à l'aspect de la citoyenneté? Donc, c'est pour ça que le concept il a évolué pour arriver aujourd'hui à certains qui disaient que le peuple peut être défini comme étant une unité plurielle. Donc, c'est pour cela que la question est-ce que le peuple kabyle existe? C'est-à-dire, si on regarde le concept, il est dynamique. Et donc, la question qui est posée, reconnue par rapport à la question du droit international, on parle du peuple algérien. C'est-à-dire, la question qui se pose, c'est le fait de dire, est-ce que la Kabylie, on a reconnu ses droits citoyens pour parler du peuple algérien, mais au pluriel? Donc, est-ce qu'on peut dire les peuples d'Algérie? Les peuples d'Algérie? Parce que si on dit peuple d'Algérie, ça veut dire qu'on reconnaît que le Kabyle est un peuple et les autres, ce sont des peuples. Moi, je ne suis pas dans cette perspective-là, parce qu'il y a une question, on peut dire, de lecture, elle est dynamique. Ça ne veut pas dire... C'est-à-dire, ce qui est valable hier ne peut ne pas être valable aujourd'hui. C'est une dynamique. Il y a tout un processus historique. Donc, c'est un peu délicat pour répondre définitivement par rapport à cette question-là. Donc, c'est pour ça que, justement, la question de l'autodétermination est reliée à cette question-là, étant donné que, sur un plan de droit international, ils ne sont pas entendus, justement, sur la définition exacte du peuple, et ils ont, on peut dire, transféré la question pour l'aborder sous un autre aspect, de se poser la question, quel peuple a le droit à l'autodétermination? Et donc, c'est pour cela, et le problème, c'est que par rapport à la question d'obstacle qui pose un problème par rapport aux défenseurs de l'indépendance de la Kabylie, c'est qu'il y a dans le droit international ce qu'on appelle, donc il y a des principes, deux principes essentiels. C'est quoi? Le premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe d'intégrité territoriale et l'intrangibilité des frontières. En 1960, il y a eu des résolution numéro 1514, il y a eu ce principe-là qui est voté, c'est-à-dire donner la primauté par rapport aux États déjà constitués pour défendre le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Et c'est pour ça que justement aujourd'hui, l'Algérie recourt à ce principe de droit international. Donc il ne faut pas sous-estimer la réaction du pouvoir algérien dans son sens même lui, il se couvre derrière ce droit-là. C'est des questions de primauté. Donc le silence, on peut dire de la communauté internationale, et qu'il n'y a pas de loi bien déterminée par rapport à cette question-là, et en même temps, le droit à l'autodétermination, qui est un droit international, mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de loi qui va dire une obligation, on peut dire, d'imposer à un État de vouloir l'appliquer. Donc c'est pour cela que justement, il y a un problème de faisabilité sur le terrain, même si on regarde, on peut dire, le droit international. Donc la question qui se pose justement, qui est considéré comme étant peuple colonisé?
la question justement qui est posée, est-ce que la Kabylie peut être considérée et reconnue sur un plan de droit international comme étant peuple colonisé? C'est une question qui est posée. Et c'est pour ça qu'on comprend dans la littérature du MAC, à chaque fois il parle de colonisation pour justifier justement le droit à l'autodétermination en parlant de peuple kabyle colonisé. Mais le problème qui se pose, c'est cette reconnaissance-là. Alors, il y a le deuxième principe, c'est le principe de non-ingérence. Et c'est cet argument-là qui est utilisé à chaque fois par des États, parce qu'ils ont la force, on peut dire, et le droit international avec eux. Comme l'Espagne vis-à-vis du Catalogne. Par exemple, on va prendre l'exemple de l'Espagne. Il y a eu la Catalogne qui a voté pour son autodétermination et pour l'indépendance, mais il n'est pas reconnu. Pourquoi? Parce que depuis la Première Guerre mondiale déjà, à la fin de la Première Guerre mondiale, ce principe-là, ce qu'on appelle à l'époque, c'est-à-dire qui va, enfin, parce qu'au départ, ce n'était pas l'ONU, la nation des... j'ai oublié le nom, la dénomination, au départ avant la naissance de l'ONU, mais dans ce cadre-là, qui est devenu... Les nations... oui, c'est par rapport aux nations. L'Assemblée des nations. Je pense que ce n'est pas comme ça, mais quelque chose comme ça. Ouais. L'essentiel, avant la dénomination de l'ONU, même si ce droit, il existe dans les textes, mais il n'est jamais appliqué parce que le problème qui se pose, c'est une question peut-être de rapport de force. C'est-à-dire qu'il est appliqué pour les puissants, on peut dire, de l'heure. Et c'est pour ça justement, non-ingérence, mais ils ont réservé une exception, c'est lorsqu'il y a une menace contre la paix, hein, et en même temps le non-respect des droits de l'homme. C'est pour ça que de temps en temps les États-Unis ou autre une puissance, pour justifier son intervention, on va prendre par exemple à l'Irak, etc., ils trouvent toujours qu'il y a une menace d'une population, il y a un non-respect des droits de l'homme, et on est intervenu aussi au nom de l'ingérence, le droit d'ingérence humanitaire. Et c'est pour ça même que je pourrais comprendre que la France a imposé, peut-être à l'Algérie, même si Macron veut l'utiliser à des fins politiques électoralistes, que le fait qu'il a envoyé des avions en Algérie pour pouvoir éteindre le feu. Alors que le pouvoir algérien, au départ, n'a pas voulu réellement donner l'occasion à cette solidarité internationale. Donc, l'inconvénient de ce droit international, on peut dire qu'il est l'autodétermination, c'est qu'il est dépourvu de force contraignante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui impose à ces États-là d'appliquer ce droit, on peut dire, à l'autodétermination. تنمية كمال وايض هذا الى هنا بغض النظر ندينا كمال دوتون بلوس اقلا انت ديال كندا تسير تمشي كمال ديال كيباك اسكي ان بوبل كيبيكوا لا هذا الماركارتي هذا ما الا البوبل كيبيكوا لا شو كاع قلاو كندا قليت راه خاصني 20 سنه كيثور هذاك لو بارتي فيدرال السنغي un parti fédéral au Sénégal il a reconnu le Québec comme étant une nation distincte. Et pourtant ça fait longtemps il est au nord de ça. Ils l'ont reconnu comme étant c'est un parti fédéraliste, c'est un responsable d'un parti fédéral conservateur pour ne pas dire son nom. Voilà, donc les choses changent, l'évolution تزغط تسقي تسرثيث اكيد الحقوق الشغلاء الكليه ماذا لا لوا ماذا نتمثل في لونو ذي لوان سنه هذا شحال سي دي بريزيدون ديتا يدينا باللي شفامك من دو غول يقارص لو ماشين يقاري لونو لو ماشي سيقاري يقارص لو ماشين تغاوسا لا نودي كينان لا نودي ناقص تغاوسا لا نودي لا لونو ياكي الا قاصت تغال ماشي اونو نسميه مي اس ان يو سي ان سانديكا دي ناسيونز يوني سي ان سانديكا دي بريزيدون دي ناس بوغادني سي تو افي نورمال ما يوضر دينا يون ان امباساد دان تيل ايتا يوضر دينا لونو هذه ديفاندي لو غوفرنمون نيس ليتا ني سي تو افي نورمال لا كاتالونيا ثنمتي دنا الكيبيك ويا ظننا كطاسي قلان ثمورتنا ثمورت القبائل سي اون كيستيون دو طون سي اون كيستيون دو طون ما لم تسكو ساكين قابل ما لم تقابل هذا 10 سكوسن هذو غالتر كل غرف انا كل يتسمبوي لنا كل لا تسوغون خطر توحقرن هكا هذو غالن هذا وظن ارتيمون نتنسن
ما نتمسلاي ان ايتا كولونيال اسكو وين ثمورتي هنا اسكو البوبل هنا الا قد يلي باللي اللي كولونيزي ايوا كيني غادي يهدي على الستاتيو دو بوبل ولاش ان ايتا يقبل اون بارتي دو سون ايتا كيلي باللي اللي كولونيزي وتقبل لا معنى نستقسي كان يونس نستقسي كان كذا مش طوح يسهل ماضي ما يلي دي ثمورتي كان داك نيدو لولوض اللي جدوديك تروح هذا دي دون جوستيس تا با لو دروا دو بارلي دي مسلايت اللي جاي معاك دا شو توانشتا دا شو مو زمر اول ثمسلايتيك تو نا با لو دروا سي راه ازرف وكني تمسلايت تمسلايتيك تمسلين سيرتي تم هرسا لا هكا تينا ذا مايلين توقيض مسلايا وقال ذو كاكي تسوري تفكيضي سنه تسوري وانت كذا وقال رياض في الاسم ما لكن تي كذا كي غدو غالا قيمه كان سيني سقسيين سيني سقسيين كي غادو سي كمال اماري اتي ناقص من فاس فرانسيس اتي دار قبيله تموات كمال اتنتولط مبيارات مغليوين هادشي جاني قبالين فارقا وقوما هذا زناق زدات Francis, comment réduire les écarts entre un Kabyle pour créer une dynamique de convergence et éviter les confrontations inutiles pour faire face à ce pouvoir dictatorial. يمكن زمان نسيفسوس نسنقص اما هذيك اللي نجا راني كوني قبالين يوكني اد نسكر اد نسلال امثاوي رانا اغي جناهات ان كستكتو حسيفين اللي نجا رانا يوكني نقابل اعداء وكي ام قراحان اكيد دينا كمال يجان اقلا انقر ثلاثي كبرا نتسبقوا التلفزيونات ثلاثي كبرا اقلا نتشكا اسمي سنه مثلا لي زيكول الجوامع كل شيء شود الثلاث يبغى نتا ماشي ثلاثينا ذا شو اللي قنتوها نخدم دوفون طون دو ديفيرجونس اللي لنا في زوراء Rachid, déjà il faut démultiplier les débats et dépassionner les questions lorsqu'il s'agit de questions sensibles. S'éloigner de l'invective. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui est différent que moi sur un plan d'idées, de projets, d'alternatives, de propositions. وين ذا خبيث نغذي وين إلا نفق بريد نغيعو في ثمورة القبائل ما لا نسعى إصنفارا مخالف. Donc c'est pour ça qu'un d'abord, c'est d'encourager des débats sereins, responsables et proposer des alternatives et avoir des visions globales et une dissoufeur ثمورة القبائل En d'autres termes, privilégier la raison au lieu de la passion. Bien sûr, oui. Il fallait dépassionner les débats, il fallait passer à une autre étape je pourrais dire, de niveau de débat. يوكن أدي ضريون أدي فهم ثلوفا أمشلنت sous un aspect, je pourrais dire, l'objectivation, on peut dire même des questions subjectives. Parce que lorsqu'il s'agit de conviction, il y a lié un sens faris, mais des choses, la Kabylie va sortir vainqueur, il a يون الدفهم باللي ماشي يونس نفار اي تسعه ثمورة القبائل اخاطر فسرتيث il divise. C'est par définition la démocratie, c'est le droit au dissensus. Ça veut dire سعي غزرف يوكل السنير يكمل باللي je ne suis pas d'accord واحد تكتيويني et que je ne veux pas l'accuser parce que يسعاتي مغلي مخالف لي السنة كمالش كينا ذا خبيث صلحان تمرت القبائل. Donc c'est pour ça justement il a كيون ادي سالي le niveau اتقل c'est un débat d'idées et non pas un débat stérile qui va permettre au pouvoir justement de saisir les divisions l'Ilan Yarana. Donc c'est pour ça justement ثم زواروث c'est de privilégier le débat. Il n'y a que le débat. كد قارن مثلا نيق لا سوسيولوجي من تقبايليث الحاله تقارن باللي اولا تفرون ذوال. دونك سي بور سا جوستومون يلاق نكني اد نفهم باللي ثوذوث سي جوستومون de faire la promotion de débats contradictoires et de défendre des idées et non pas se verser dans l'insulte. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il faut qu'on essaye de trouver
ce que nous partageons par rapport aux visions, aux alternatives proposées qui vont défendre la Kabylie. Donc il y a الدور باش نساعد كوما كوم بروجي اصنفار نيلا نزمر نشرك الزيس اون ديور دي زيدي بارتيزان زمري لي بارتيزان c'est-à-dire سعير دي كونفيكسيون كمال يساعد يكوين aussi partisan mais si on est dans le politique parce qu'il faut distinguer Rachid c'est très important de distinguer la politique du politique. La politique divise mais le politique nous rassemble. Ça veut dire quoi? Le politique, c'est tout ce qui concerne les valeurs qu'on partage. C'est-à-dire les valeurs fondamentales. La politique, c'est par rapport à la solution. زمرا كان يغسو مثلا أين يشدن إثمورة القبائل زمرا الدنيا 95% كيوي كي تناغني كي خدم أنت سرتي إثمورة القبائل بارتاج الميم كونستا. أني مخالف دون لي بروبوزيسيون دو سوليسيون. صحاب الماك سعني سوليسيون أيدقارن سي لوتوديتيرميناسيون سي كو لا كابيلي إلزم تفغ أتيلي تامورث تسعى سي بور les institutions dans un cadre indépendant de l'Algérie نكيني تواليغ باللي إلا قيون أدي روح vers une autre forme de gouvernance c'est-à-dire donner des... C'est-à-dire la Kabylie a le droit d'avoir ses institutions, mais il s'inscrit dans un cadre global de l'Algérie. Moi, personnellement, ma référence, je pourrais dire, historique, qui me permet de défendre cette idée-là, c'est le congrès de la Soumam. Le congrès de la Soumam reconnaît la diversité des régions en Algérie, c'est pour ça qu'ils l'ont reparti en différentes régions, en prenant en considération les spécificités culturelles et régionales. Et d'ailleurs, l'Algérie n'a pas pu déclencher la révolution parce que la Kabylie n'a pas adhéré au départ parce qu'il voulait la Kabylie ذينا جمال كريم بالقاسم جمال حرمرا الناس حاشا مدين c'est-à-dire la Kabylie il faut qu'il part en guerre autant qu'entité unie et non pas divisée parce que la petite Kabylie la vieille الحرمرا etc أتطفني الجهان le Constantinois, etc., au niveau de l'Est, et la Grande Kabylie, on peut être rattaché au centre net. Donc, heureusement qu'ils ont imposé cette idée-là, parce qu'il fallait reconnaître que l'Algérie, il n'est pas culturellement, on peut dire, homogène. C'est une Algérie plurielle, on doit reconnaître, on peut dire, cette diversité-là. Et c'est pour cela, moi personnellement, j'inscris, on peut dire, la solution, c'est-à-dire d'avoir un projet commun. Donc, on va prendre ce qu'on partage comme valeur, de défendre ces valeurs-là, justement, par exemple, l'éducation, et bien qu'on défende à ce que la Kabylie, justement, récupère au plus vite possible. On a pu récupérer l'éducation. On peut dire l'idéologie, parce que pendant 10 ans, 20 ans, avec un système éducatif pareil, on risque d'avoir nos enfants يوريك القبائل الرش من القبائل زمري نوهني السيما ننسن هذه اللي ذاعذاون تمورت القبائل خاطر السقرانين سلوفاني لان شدن l'idéologie arabo-islamiste, il n'y a pas d'esprit critique, c'est une école sinistrée qui n'a rien à voir avec des normes internationales. هكا امشت ولا كاينه دونك يسقيلي الرشيد هذا الندور اصنفار كوما يوكن تمورت القبائل تزمر اتلحو اتناق يوكن زعما تشمل دون سو سيستيم لا جاكوب. ثاني مثل كمال دوالا ساسخيان جيرو دي سيني دون كمال ما نسلك كيشو دينا كمال ماري نسني دوين كاين تيسبوك الكونغري لا صومام يدرتو كاين بالقاسم نزمد لينيا تسمور لكن كمال ماري ذاك كاين بالقاسم سي لو بروميي بارتيزون d'autonomie de la Kabylie de l'histoire خاطر دينا effectivement la Kabylie تروح la révolution unie وحدث autant quantité à part. Ça veut dire c'est le premier qui a prôné l'autonomie, la Kabylie. مشى تلقى فات مخالفة 62 إلى الغدار l'armée سنة يسرد سنة ليسال في l'armée des frontières خدمنا شو خدمنا سكيران دانا تاكل واحد شكير هو غزي وكين العرب والإسلامي زيك سلحان تاعنا تموت أما تورا لا نحصل تورا يقيم تورا ذا شو أسقسي ونقارو لي بيرسبكتيف تمو غلي غزي ثلاث يمال أمكي تولي كمال la meilleure configuration politique qui sied le mieux et en termes de gouvernance.
Le congrès de la Soumam, ça fait 62 ans, 63 ans, le congrès de la Soumam. Sgouasnar Wassagin, ont évolué au sein d'autres problèmes, d'autres sujets plus importants que ce qui a été discuté d'Ina. Le congrès de la Soumam, on ne le reconnaît pas. وقال كنتو انا لا ولا ثوره ولا ثوره قال الكونغرس de la Soumam ديال القبائل يخدمن. Ils ne se reconnaissent pas dedans. Je parle d'Algériens, les Algériens في كلتا الكل. Donc oui, des gens ils reconnaissent pas, les officiels algériens les 2 dernières années رحنا لها ريفري ماشي ديما شوفنا بازيك تروحوا نسنا مالا تسووني جيجي نسنا مالا ميتيك تقول لا شاكو ورحنا جو بال دوفيسيال على الجي ماشي الميرين دينا الشيف تقاسمان دينا قفرين ناخذ الواليتي في كايتي دو سان جو بال با مي سي الجزائر زيك تروحوا تروحوا دي ديليغاسيون وقال السنه تيكالي روح حضر غادينا لي زاني فان دي زاني 80 ديبي 90 واستفضل نداس صداري سين كوريكي تروحوا نسين 3 من الدينار دينا ماش الغاشي كان ندير دونك انه قال الكونغري دو لا سومام خاطر ولا الكونغري دو لا سومام الكونغري دو لا سومام لوي مام الا قاضانا تيدنيني الى كونداني القبايل وكان ديكرن افتكتي وين كاينين تمازيغ ديالنا هكا الا قاغتيديني سي ان ايكري كي اكزيست جا انفونتاريا il existe l'écrit هذا ثم غولينا جو بارطاج لا فين كمال لا بوليتيك إلا أن جايني زمرن أغي فرق هكا أقلا ذاك هو كيباك لا نتيدير لا اللي ذاكيني غنتولي هو كيباك لي ديفيرونس تيلينا كنا كراسنا الكل مي ما راوضنا اوتاوا باغ اكزومبل البلوك ديالنا البلوك كي ديفون الكيباك سي ان بلوك كيبيكوا وكاد لي نروح لي ديبوتي نظن سوز اون اوتر بانيير بوليتيك ارينا تاع اوتاوا Quand il s'agit de l'intérêt du Québec, c'est tout le monde qui est là. Il y a un فرنسيس. Exact. فوالا كلمة الكندا فرنسيس فوالا هذا ديال الكندا يا تمثل نفس فرنسيس. انواه لي ديبيوتي كنا غير تمثلين استقبالي ديال الجزائر. شحال هكا نكوني ثورة تسيدت ترحى يخدموا التقبايليت هكا خاطر ما راس كمال ثقاده نوغال ما إلا ثقاده هذا ولا داروا ناضي اللي نود سلغ سيار ذا لان كرب نداريان كرا قمدوكالي وكي قال صا ولا كاين هذو غنغار تمور دينا خريه هكا لا داكيا سي دي جون لا نود قال سي خريه هذو غنغار تمور بغانا نبنوا ثمور بغانا تمور ثورة ما يديني يون فغير اين الهاني ثمور القبايل لما نايش كونطو ذي لا بارتيزانري نينس ارشيف نينس ايش كونط ظهر لي زيد دينيا ويقعد يسرحوا له ذوك نشتا كاسنا ولا ويسحريك وين كان يتقرض كل يوم شوك ثوره مقريث خاصو ما الا نكون نعدد ندير داينون لها هذه ثمورتي هنا وإذ مازال دي هنا هثرا ونا ما قال لنا نوذي يغالن ازكى هذا فنايني الهان دي هنا هذه ثمورتي هنا ايوا كان انا تسوير كل يوم اين كان يغيفطونا الكل يوم كرا ديكل لغه تمسك نواناين اللي ضربوت انه يطلب سيوس هذا كيف اللاس مي هو كتدنا ولا تسينا غتدنا زبد ناول في اللاس باسكو لا خان كيوفي لوبسي تنطق المسلاي تو تافي ديبي الحراك المسلاي فونا وهذا يحبس c'est un sujet qui brûle c'est un sujet qui déchire c'est un sujet qui sépare c'est un sujet ثمثال تاكيلين اللي ضربوا ضربوا الجزائر لن يقبليا هذا داخل مخامنا داخل دون ما فامي هكا الا نودي يتامن نيس حملان تو اش اسينا كاستكسا اسينا غير ما نعاود ما ماذا قلنا تبغى ضربوا الجزائر اسينا كاستكسا كيما تحركيز ناقص تحركي ما يرفديه او شو ابوه شو الشغل قالي هكا ويثي خاضن ويثي خدمن ne me regarde pas. Une génération, il est là, on passe à autre chose. Il faut respecter les individus et qui s'amènent sur le drapeau. Les individus, tu as le drapeau, moi,
جو وقت مغرق ديال بايد كان ويتي خدمنا ثم نضيس كان ربي او واحد شغلي وكسر اللي صار هذا نوغال ارسينا وانا يناكي انايا مازيغ وكذا انايا قبايلي انايا لا جو في مادريسي او بون سونس للقبايلنا هكا شطوح كان لا لوجيك لو درابو امازيغ فيدرال امازيغ وثيدي خدمان يخدم ثيد يوسف مذكور قال الناس يوسف امازيغ يخدم ميس المقلان خمس ميس المقلان كي لا كونسو انت يخدم يفكيس بساود محضارف بساود محضارف يبوث لاكاديمي ثيدنيني الى خطر الى قدري واحد يرغار واللي غار هنا سميت ضران ذاك شي مشطوح ليا مي وذ ايدي بونا ولا باللي بساود محضارف يخصنيش هذه تلوي il l'a imposé يبغض دوا سنيدا اون 97 وقيلا 95 الكونغري مونديال امازيغ الى ادوبتي لي زيل كاناري لي زيل كاناري ils l'ont officialisé à l'intercoulé del drapeau امازيغ en 97 97 c'est ça donc en 97 l'intercoulé elle est reconnue ثورة غتولي بارتور فدنت هكا موريا كلها رفدنت tout le monde est fier de ce drapeau là يون ومذان إثي خدمن هكا يون ومذان إثي خدمن ربنا مانتنو الدرابو كابيل وقال لك كاسقان درابو دو ماك درابو كابيل كي قرا كي بور موا سي ان درابو كابيل دونك وكذا كيس يقارن لو درابو دو ماك parce qu'il a été fait par le MAC. Il a été fait par le MAC. Alors, même le drapeau, il y a le drapeau de l'Académie berbère. Il y a un drapeau يوسف مذكور. نسيت يخدمن. يمي واقي درابو الجزائر مسالي الحاج. الدرابو الجزائر مسالي الحاج. باعوا الدرابو امازيغ الدرابو يوسف مذكور. إلا كي قاتل. أكيد تسقي لا لوجيك. تسقي لا لوجيك. Ça fait نك le drapeau, le MAC, il a été conçu. Kabyle. Hein? Tu veux dire le drapeau Kabyle? Le drapeau. Non, c'est-à-dire le drapeau. Le drapeau, le MAC, pourquoi? Parce qu'il a été conçu par une commission d'après le MAC. Après, quand il a le vote, il a dit il a dit Montréal. Je fais même chose de l'internet. Plus grande participation. واش فيها كي يحضر هذا كيما يدير لا الوطني لان يمذانا ولا شي تندير ما كيميرن ولا شي تنسى لان كرا كراسن كثن ميال تيكتي وين كاين لماك وسند فوطين هسا تجوجلو افتكتي كي باللي ديال درابو لماك لا سلا راني عند درابو بوليتيك هكا بارتيزون فوالا ادسن والفوض لا قد فضوال ايوا استل السقط اي غير خاطرني تي روجيت لي ديني لانديبوندونس ثقل هذيك كبك لسان درابو يناس اللي هو البروبليم مثلا سي ان ايتا اللي كندا يسال لو درابو يناس شاك بروفانس تسالي شاك تيريتوار يسال درابو يناس اللي هو البروبليم مي وكيني نشوف انا كان كوني سلق فايل كوني كاني تسال انا ولي غندرابو يشاوين ولا شغيليف مي دباو الدرابو شاوين سالنا ندرابو هذه وين موفمون لوتونومي شاوي تخدمن ولا شغيليف اكيني والله ما داروش با هذه ولا سي درابو شاوين ما داروش با مي تسغنا انت كاين القبيله كاين زغار شكي شو تسوي كي كشمن كرا قمدانا الم ذا الدرابو لما كخاطر لا ايتي كونسو بار لو ماك هي سما راس الدرابو الماك سميه سي واقي الدرابو لاكاديمي بربر واقي هذا ثاني درابو الجزائر درابو لامان موفمون ناسيونال الجيريان اوسي فوالا اوكي كمال ايديتورال توجور تمسكي لي درابو وفاكي تقصر في اللاس ما فكان درنا يوم باول في اللاس مي ماشا اسقسيو دام زوابوني ثمغليك تموت القبائل لوزكا سيستم دو غوفرنونس ناس قبائليت انا يوم تنبط انس امشي يقول مذيليا بون زعما ديفا جوست ديفا وليو فين يشدن الناي والناي في لي درابو ذاكني سا سامبوليك اوكي بون ثاني يشدن الدرابو انت مازال سا بوز با ان بروبليم دونك il est admis sur le terrain etc jusqu'en 97 il est reconnu on peut dire dans les pays Tmazra donc ça pose pas un problème bien sûr tout drapeau il a son histoire mais il faut pas qu'on oublie que un drapeau, c'est la symbolique. Il a une charge politique et même programmatique quelque part.
je peux comprendre lorsqu'on est militant, indépendantiste, souverainiste de la Kabylie, الدينين بلي الدرابو القبايل نغ الدرابو تقبايلي. Personnellement, j'ai une autre conception des choses. C'est-à-dire, il faut qu'on accepte que adérohioum graduellement et de le relier par rapport au contexte politique et de ne pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va insulter l'histoire dans le futur. C'est une dynamique qu'on laisse le temps au temps. Mais pour l'instant, moi personnellement, je l'ai dit plusieurs fois dans les plateaux, je le considère comme étant le drapeau du MAC, mais je vais aller plus loin. C'est le drapeau qui traduit l'autodétermination, qui traduit un projet d'une partie de la population de la Kabylie qui défend le droit à l'autodétermination pour y aller à l'indépendance. C'est un projet politique. C'est un projet politique. C'est-à-dire pour l'instant, par exemple, ça a ses propres institutions, même dans un cadre régionaliste, d'autonomie régionale. C'est possible, ce drapeau-là pourrait être admis, accepté tant qu'il existe, qui pourrait représenter la Kabylie. Mais là, il n'aura plus sa charge indépendantiste, mais il pourrait traduire la vision du monde d'une région. Donc je pense qu'il ne fallait pas, en quelque sorte, fermer la porte, on peut dire, en quelque sorte fermer la porte à d'éventuelles évolutions, mais qu'on le veuille ou non aujourd'hui, ce drapeau-là traduit un projet politique, et c'est pour cela que certains ne veulent pas le reconnaître en tant que drapeau kabyle, parce que la question, il n'est pas encore arrêtée, ça traduit un projet politique bien déterminé. C'est pour ça qu'il y a cette divergence-là. Pour la question, Rachid Mazalek, parce que c'est important, pour la question de l'alternative système de gouvernance, moi, je me suis référé à une certaine littérature, et bien, à travers les lectures que j'ai faites, j'étais surpris de trouver qu'il y a possibilité, dans un cadre même d'autonomie régionale, à ce que la Kabylie puisse revendiquer ce qu'on appelle dans le droit international, et reconnu même par rapport à un certain nombre de résolutions, de parler à Rachid d'autodétermination interne. C'est ce que Hamou Boumdine, au passage, il prend. Donc, c'est pour ça que justement, d'un côté, l'autodétermination, on peut dire, de compter sur les puissances étrangères, sur le droit international, sur le droit de l'ingérence, tout ça, pour aborder et de défendre, on peut dire, l'autodétermination de la Kabylie. Mais moi, personnellement, si on se réfère par rapport à ce concept, je suis un partisan, on peut dire, l'autodétermination interne, dans le sens où la Kabylie a besoin de ses propres institutions et d'y aller justement changer, on peut dire, la constitution algérienne, parce qu'il y a même un grand problème, c'est dans la nature du régime. C'est-à-dire, tant que... Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, Rachid, je vais souligner quelque chose de très important. Il y a des toilettes de Belli. Ailleurs, c'est délicat, et il y a défendu l'autodétermination de la Kabylie. Il y a un conflit d'interprétation des lois du droit international parce qu'il y a un conflit entre le droit international et le droit interne. C'est-à-dire, il y a des États, je peux te donner des exemples, même de l'Espagne, même de l'Italien, qui disent clairement, même les États-Unis, qui disent, même si les États-Unis n'ont pas vraiment une constitution bien ficelée, mais il y a des références un petit peu par rapport aux révolutions qu'ils ont faites. Alors, il y a la question, déclare dans la constitution, par exemple, espagnole ou italienne, avec Diani Belli, il est uni et indivisible, mais ouverte à la possibilité de l'acquisition d'autonomie régionale. Ou de communauté régionale. Voilà. Donc, que ce soit de l'Espagne ou de l'Italienne, mais il est uni et indivisible. Et c'est pour cela, Rachid, très important de comprendre ça. Pourquoi, malgré l'autodétermination de la Catalogne, l'opinion internationale n'a rien fait pour pouvoir respecter et défendre le référendum. C'est très important. Il y a dans le droit international que ces États déjà constitués utilisent
la primauté de la défense de l'intégrité territoriale, de défendre le principe de non-ingérence, de défendre l'intégrité de leur territoire. Ils se réfèrent par rapport à ça pour contrecarrer l'esprit indépendantiste. Ça fait partie du droit international. Et donc le silence de l'opinion internationale par rapport à ce genre de questions, ça encourage les États en place à y aller réprimer. Et tous les États, comme l'Algérie par exemple, qui n'est pas un État démocratique, et malgré même en Espagne, qui est des pays quand même un peu, je pourrais dire un peu libérés, recourent justement à l'idée de défendre leur souveraineté et de lutter pour que, de respecter le principe de non-ingérence. Il se cache derrière ces principes-là qui sont reconnus dans le droit international et c'est pour ça que c'est complexe. Et j'espère qu'à Rachid qu'il y aura des débats approfondis prochainement. Et il y aura de dépassionner les débats. الديسقر شو تيم سيدكني يوكن الديازر يون اني لاني عوقن ادي روح يون يوث يوكن مرا ادفهمن تيلو فايدكني باسكو سي دي كونسيبت كي سون شارجي دو سينيفيكاسيون وديورا يون يعدي هكا يلاقي يون الديسقر تيمسال avec une autre vision, une autre approche plus rationnelle pour pouvoir justement نروح vers une certaine convergence, on peut dire, des lectures politiques. يوكن ثفرانين c'est des solutions objectives et surtout à Rachel, c'est très important. Il a la ligne rouge d'Achout, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est de ne pas tomber dans le piège de la violence parce que le pouvoir, c'est son terrain. Voilà. Et tout ce qu'il fait actuellement, c'est pour pousser à la violence. Et c'est pour ça, on peut résister, on doit être sage et responsable, que nous avons une responsabilité historique. La ligne rouge, c'est de ne pas tomber dans le piège de la violence. Le reste va venir parce qu'il n'y a aucun régime qui peut résister par rapport à la dictature. Même l'opinion internationale pourrait réagir, c'est une question de temps, même si les États travaillent au intérêt, mais je ne pense pas qu'ils vont cautionner tout ce qui se fait par le régime algérien. تنمير كمال كي دينا كمال ماشي ديال 3 ساعات حتى 9 ساعات انك فوق تمثال نبغى ديالي اسكاسيه كي ذا مذيا كي دينا كمال وكمال دارني يدد كوالي سكن ثوذوث ذا ميانات تكثيوين ناك تاندي بعد دي شنو يخصنا طاس هذا شكون من تسعي غطاس انت اللي زغيوين ومن تسعي غا لي ميديا تو غنسعى لي ميديا نبدا نخدم لي ديبات دي فولانو كذا مذيا مقر كمال تربوح وني كثنا في ثمونه الموت القبايل كمال لامباغي وني كثن يومينا غاستكتيا كير ياك سباتي دفكان يسياو سيت ولا ميا غادت معنا ولا غا ياسن تمغزا نغنوغن كي نبغى غاني لي سي قباليين سوا شكي غاتي زعما غنروح خاطر ولا الشك ذاك كمال باغي يحمل ثموث قبايليت كمال تبو حمل ثموث قبايليت ميات كثيوين هاتي سي غنزات انسوثر شنوين تكون مثير وهذا الكاز اللي ساغثاين وكذلك لان قرار يكوفر موسوثن ذولا خا يكون دروحهم ان تسكاسير ثيكثيوين ذنيجن اغرف قبايلي ايلين للجوج نتا جوجين ايوالين اندا الى الاصلاح وصلاحنا اكن من الله تسمو تقبلي تسينا كمال يسربوح تنميرتي كمال تنميرت رشيد تنميرتي كمال نظام تنميرت تيكو 5 تنميرتي كمال ماغي ثلميتي رشيد ثلميت كمال الدوسان يقبل اسكاسي ضدنا j'espère qu'il y aura d'autres rendez-vous et approfondir et d'analyser de manière profonde et de sortir du discours superficiel et des préjugés, etc. Et vraiment un véritable débat d'idées. Personnellement, je ne me sens pas détenir la véritable solution. Et oui, dans cet esprit-là, on apprend chaque jour. Et c'est ça ce qui va faire grandir, à mon avis, la Kabylie. ثلميتي كمال مالك نوي غتكون متياري دقيقا إذا غيسان ملي القطون ما ينوث نظن نقرا ونتكثيوين ندير قيمة دي ثلمي